Han sebenarnya dini kan bagi segi vaksin siapa kita yang kini COVID vaksin najangnai ke norok najak di taring ke compulsory ngi thanai norok institution hamna bagi exam rena bagi competitive exam rena bagi a certificate compulsory phunungnan nangi thanai chini bagi ami bagi norok betul najak thangke janai tai mas ma najangnai ba mo ke man ma najak sinai muchungya to ang bo khatar ma najangnai ke oblog ini ani o memory boy klai to ang sange kodin lumno ani busak bom haingi thano ke ang sabu ong khornai ong khor kang ke isang tuition program kore rezangnai tarpore nainai busak bom hayen ang pura mo blog ang pura dane because ang uro nainai bagi jang bom hai suffer khatai bom hainga so let's take this blog ये जो ब्रो है वो दिखाई दे रहा है अभी वैक्सीन देने के लिए मेरे साथ आया प्रणव कहाँ है क्यों मन चेंज कर लिया ठीक है मैं आया हूँ देखते हैं कैसा देख पा रहे हो इतना सा लाइन है बहुत लंबा लाइन है हम है वैक्सीन देने वैक्सीन दो और जीवन बचाओ वैक्सीन दो और अपना मार लो और मैं ले रहा हूँ इस तरह से बहुत ही दर्दनाक पता नहीं कैसा हुआ आज का दिन लेट्स सी कैसा होता है राइट तो मेरा मोबाइल ऐसा पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि लेने के बाद अभी कैसा है क्या हाल है ब्रो अच्छा है फीलिंग गुड यस तो आप लोग भी लो लेना जरूरी है वैक्सीन थोड़ा सा डर तो लग रहा है फिर भी ओके डर तो लग रहा है यहाँ पे कैसे जाए रोड देख रोड और रास्ता बहुत खराब है ये चैलेंजिंग होगा अभी कैसे जाना है अभी देखते कहाँ से जा पाते हैं ये है प्रगति का रास्ता अभी देखो कैसे हम लोग जाएंगे ओ भाई कैसे कैसे देखते हैं हम कैसे जा पाते हैं तो जस्ट वैक्सीन लेने के बाद अभी टाइम हो चुका है आधा घंटा आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगर मुझे बुखार आ जाता है तो मैं क्या करूँगा और कैसे बचूँगा कैसे खाऊँगा तो सब कुछ मैंने ला के रखा हुआ है अभी देखते हैं कैसा होता है अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा फिर भी काम भी है अगर बुखार हुआ तो कैसे काम करेंगे वो भी एक बात है तो देखते हैं कैसा होता है क्योंकि आप जब वैक्सीन लगा कर आए तो आप खाना बना ले आधे तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद थोड़ा शरीर मतलब वाइब्रेट करने लगता है वो ऐसा होता है हर किसी के साथ नहीं होगा पर ऑलमोस्ट हो रहा है मुझे जो फील हो रहा है वही है एंड आप इंश्योर करो कि आप खाना बना के रखो एटलीस्ट 1 डे के लिए चिकन वगैरह वो चल जाएगा क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होता जल्दी तो आंनि बागै नाराखदि ओंके आं दाबो संबाय दङ बिकज दाखोन आसो कुनु प्रब्लेम गैयाखौ ओंके आमो खोनाद्रा दंनाय obviously खोना गावबार आमोलै थांना so आमोनि बागै ओंके आमो खायसा माहायके नारांगा बागै आं बेस्ट आइडिया मा दंजाबो दा guys like सारिगनि थांगा दाबो बागैसा I think weakness starting off means like feeling all जे किसा नों weak नि दङ हाय feeling all so quite it's a new experience. I was sitting there lumani kaisa. Okay, kena tamu sengya. But kena samu tomo chini like one creation ni. Anyhow, ang overcome mak kaina. Okay, let's see bahayan. Horror busuk bari amo. Okay, horror busuk bari no bari amo sama. Guys, okay, tamu ka horror ka. Okay, finally busak respond kaina ni starting ka. Okay, kecangma feeling wo plus ekdom sorry wo weakness paitang ka. Okay. ang no saijung no like jini office saijung no ani jini je partner member to mon bogo thangka para wa onge but kana hai no jini recording mo to I don't know kana bahai ke ang sak no maintain khainai bahai ke manage khainai but I hope ani besak asa janu unko support khai ang lakne let's see ang koidin lum ang so no block to ni I just want to see how it feels okay so my jawi biti machanai it's a process I think it will be good for my health okay then let's continue so finally my chakha biti chakha and always paracetamol to no try khaidi and get abo I think it's better nang dakli thuna ni bagai because dakli thuka ni je lumani operation nang feel khayang mai okay final lang tak thunai because khana baso yang samung ma khlai pinai
Okay, I'll continue tomorrow. Let's see dinner hall buying. Okay. Okay guys, okay tao phụng kha. I don't think ang asak tolong kha na ngai but asak lung dia hai ma tong. Still kisah kutum tong but mathana yang ani try ni ani student exam so I can't miss this tuition. So yeah, let's do the option. Like my body's paining now actually, and the site of the I'm always how it on. But I have to go and give tuition because what to do? This is work where you get paid for your survival. So I'm going. Ask problem on the cost of education is a price. So yeah, Jenny recognized police mentioned so tuition Rui Pika Tabu no software. Okay, Tabu 9 and actually I'm quite feel good no play to ask Payindia and Kakawit on manager Hambolumi Barry Basime and it on me, but no, actually all yaks miss a pain Kaito. But somehow Lumlia Kaham Kamtik Lumlia expected to money, but Saimia ko 12 hours ni pore bahay no hanay. So na leg na ta bahay tini horo what I sha bahay kuno da antro. Let's hope for the best, guys. So ang vlog of kasi na because ang luto Lumlia obviously lung hang gagek tong serious ko but somehow just besak seems a week but highly Lumlia so but this hand can move almost I can post so I should end this vlog 2 days and wow, yeah, nice experience waiting for the second dose and jotono nadi compulsory haingi thanai jotono submit ma khaito certificate so now is my until and unless of virus totally complete the virus. So that's the thing. Stay safe, be healthy, and always think positive. Everything will be good. Just take care of yourself. Bye.